Sajisin pat kuble yi pi baro bat pidang ya pe ya ka kubor jong u mau for. Habing dia ya che prang bat ka kubor hakani ka por tugin ya pe ikimat ke bakongsan jong ka kubor kumni. Ka kerwa jubilee ksiar na umentri ka tenat PHE ba Renekton L Tangkar syaki pat ba ka jilla. Beteng ke jing pesha ki pat ba manwan bu jaka thenyut ha ka chnong mauluai. Ka jing rakhe ye ka jing dap sunpost nem ka jilla Hawas Khasi Hills. Let jurip kendit kahito Jawai area haman lagi private but office sorkar. Shongkun kajing ye kendo lang kipai karbi ha ka 47 annual conference ka AMKA ha saliang. Da ka khamat bapu samrke shim menta kinong sa jain nong ha ka yakob di ka HYC maudat baki. Ka khubor Golden Jubilee ya kipajba jong ka state Meghalaya hi baro kawe. Kalong kajing kemen ka bakraw ha ka ba ngi kenjo ya kajing dap san posnem jong ka state Meghalaya nadu ya kibangilayo e ka state nadu ka arpway tarik jong January khat khandai spa new puar halor ka North Eastern Area Reorganization Act 1971 kabala pentikna ya kajing yo jongi ka state ka bapura ngila kenjo san peu telikisnem ha ka arpway tarik jong mentau benai ha ka ni kesngi ha ka ba ngiladap san peu telikisnem ngashim kanikalat kakabu ban ai kublei Golden Jubilee ya kipajba jong ka state Meghalaya hi baro kawe bat hakane kajing ai kublei jonga nakwa ban kenmau korpang ya baro kipajba kibala contribute kibala no senyang na kamenta ka state ha baro kiliang nadu kitu ki volunteers kibala yakun ban dawa ban yo e ka state ka bapura ki political leaders kibala don bata nadu basdang jong kajing stang ka state Meghalaya nasukwa berkenmau na kapta jong baro ki MLA kibadai ki first MLA ha ukhat khandai spa nyo puar kibala syajit banlong kupinong mikmat na kamta ka state Meghalaya hoj ngasngau tenat ru berkenmau na kamta ki katu kanik MLA kiban nengkong du bat kibarang im haduk mentaru kum kijong i doktor Didi Lapang kijong iba Rowel Lengdo kijong iba SD Khongwir kijong iba Salseng Simarak batle sedang don singkat tu katne ya kebangi melak bantip kibadang im hadu menta henry kibala longru kibala don ha kalis kabanang kongdu banlong ki MLA ha kajing sedang jong ka state Meghalaya kini kiri orang ba kilas contribute na kamanta ka state hi baro kawe ngai kubleiru kerpang kapang namta ki officers jong ka state Meghalaya kibalaya imsngi banlong kadau jong ka jingkiu ka roy kapar ha ka state jong hi baro kawe hoj ha ka jing ya lenti jong ka state hakini ki san phawai telikisnem kala banlong menginyo ibon kijing duna la dangi pek ya kijing duna handri la dangi pek ya kajing baha paderu ngilakyo ki babon kijing duna la dangi pek ya kijing duna handri la dangi pek ya kajing baha paderu ngilakyo ki babon kiliang aingu yo blay try kanra bangim simla long shu kumju ngilakyo ki babon kiliang la kalong kayo hakakot la kalong kajing nang kajing start la kalong hakajing yo ki facility na kapta kajing kot kajing khia ngilakyo ki babon kiliang bat ngada karpat ya ki pajba jong ka state Meghalaya bari ki kon samla tongin long ki breu ki basngongo ya kajing trei jong kini ki long shwa ki jongi ki bala persang banle ka bahatam ha kajing im jong ki ngilong kumne kumangilong manta de namar baki don ki long shwa ki jongi ki bala persang ban syakri ya ka state jongi ya ki pajba jongi bat de na takadaw kala penlong yang kumne kumangilong manta ngasngau ha kajing ngau jong asimen baladangi knyum ladangi khonyo ladangi yai ot bangim long ai bangim yo ai ngasngau kumba ngi knyum lanengim kenkor ya kita kilong shwa ki balale ngim kenkor ya ki kimi ki kpa ngim kenkor ya ki kini
ki balalong ki long shwa jongi ki balaya shakmat jongi tinga sngo kum ka jaj bandriu tongin don kam sim jo ki skongo ya ki kamba bha hakaba kini ki long shwa jongi ki lale bat kade kamram jongi pada menta ya kaba nang ne shakmat ya kaba ngin ra ikastet kam hajrong te hakaba kut jogare khubor golden jubilee nga khot ik pajba jo state makhlaya hi barok away ya ki samla samhoy ya ki nongelam ki belong ki political leaders but ki officers ki badon bakane ka menta kare ka jongi ka jingkir klik jongi bat nga khot nga wer to da ka jingye trelang to ngin mi da ka jingye trelang bandang ne shakmat ngin pentelon ni ka state ya ka menta ka badang sa kat ba ublei udang sya engi bangin im ka pathai bangin le ka bahatam hakaba ngin syakri ya karwi beri ka jaj benriu halaki jong ki benta ka bangin idon hakaba nga ongkum ta sngo kumbatang ki politician lene tang ki political leaders ki baron ki kli badra ka state kalong ka babakla ngidon halaki jong ki benta ki badon kam hado kata-kata hakaba ngin ra ka state ki jongi nadu ki dong thok kubor ki nohi ka school ki khna school ki don la ka jong ka benta ka bakraw bakin ra ya ka state hakisi syakri halaka jong ka benta namar kata nga khot nga wer ik pajba baro bangin persyang ban ai ka bahatam kata ka jingla ka jongi bangin yadon benta ban long kadau jong ka jingkiu ka state jongi nang syakmat ikbilenti bangin yo i overall development hakaba ka state jongi kanang yo ban kiu nakapor syakapor da ka jing terang pajba baro sai sinpat ka jing ai kublai golden jubilee kajing dap san pusnam joka state Meghalaya kanlong kajing kerku ya ki pajba ko state Meghalaya barok kawai kublai shibon kublai syajarngu ki pajba nong shong shnong ka right madan kerdam nadu ki long kime ki samla bat ki ri rang ba benda ka sngi ki labeteng ban pen pau ya kajing pasha ban wan bu ya ka jaka the nyut haka shnong mau lawai bahap haka right madan kerdam Haripoi district ban persha alo kani ka jingtmu ban wanra yakate ka jaka thenyut balatip kum ka solid waste management hakashnong maulwai ki paiba nong shong shnong nadu ka shnong maulwai kerdem mau kerdem klo mau beseng kilami ban ya lumpat ba haka madani lekai football jongga shnong kerdem bat kilara ru ya ki plakat bat ki jingtho ba ki persha jur halo kate ka jingtmu haka ni ka sngi laidon rengkat ru UMLA ka umroi constituency uba George Bilengdo uba lawan ban ajing kesan ye ki paiba namarkat UMLA kate ka thany ula flashai ru bo umdon jingtip satya halo ka ni ka jingtmu jong ka sarkar kanong rim ka bakhmat ba ki persha ya ka jingwan ra ya ka te ka jaka thenyun kadi namar babun kishnong kitan umbam umdi nakatlong kabodon haklau bahap hagashnong maulawai bat nalol kata ki persha jurru bakane kan kata ya ki jakarep jakariang ladawan ra ya ka jaka thenyut nakaliang UMLA ka umroi uba George Bilengdo habakren hakene gisngi ulakular ba unsa yakren syaka sarkar jela bat ruun ais don de kejingtho ban pensyai halo kejingtmu banwan ra yakni ka jaka thenyut namar kum UMLA ru umpat don jingtip setia kat badam te yutrai nom thau kodi jonga panong long rao kat badam don kinong yam ibadang tik yang play long thau badang tik ya kijing thau ko khai tam jong play kinong song jong karai padam kardi jong akan rai padam kanom long rao karai padam kanom long rao kum galong hikai school ni hikai ya kata subject environment tini puli kata subject environment ka kata ka waste accumulation kajing lung jing lang gi pot ki pa ki ngot ki nyer jong ki jabo jaban jong kiri ki sinong ki thau ni niare kat bara ki sinong ki thau ni ngin lung jing plastik kita ki kot jot kita ki AKA baro ngin pen pot bakin pot ki sinong ki thau ni minta kumongin priang na kata ka marten pa kumongin priang na kata ka utung nyum daya ngin na ban priang ka utung balai nak berperiak lagi itu pun tidak lada orang berkenaan katakan start science perkembangan katakan new technology ni pelaban syariah katakan new technology mengaku
pria orang yopang, ngahakan sama dia, ngahakan tiak, ngahakan sangit ikan kita. Kamasin lu kacu, sarang gue unat, sita yo pahan ban repair, alas nyam pahan ke central government ban repair, hangkai senang meluar ini. Kumangin panjang kata, saya inte itu dijual tinya, saya inte itu dibuat kipar, mana bantang, mana bantan kuat ada kata kamasin kesini. Nilai semen factory hasora, mau belok semen factory hasora, boleh karantin, ngebar balada seni di mesin, hak sangat ya kata, tidak ada seni di mesin, hak kata kematen, kapot kapaan, hak yang dek sekendau. Kiam jiwa ngindi in iutung. Mana bandi awak mukra. Ngim kuat awak mukra ni. Kani kena ko belok. Kaler kebakuj atam riboy. Harai menang kerem diri. Hin saya pat bandi. Ngati put kumong iman benda. Nakau kerja. Ngindi nakau umpaput. Ngin bam nakal air kaput, soang nakal buram mata, kumpuang uway urung lupa akhirnya gisni, watak sam ikun haying, hatbay salat, mentakat kena kaput, kemudian hapo kasnong kerai kini, hato, ngindi naka, ngin bam naka, an pa ngin pedang dalilai ngin pedang ni tidak pereu orang ini matan dah siap ngin yang teli ngin tinggi pak nak kebentak keri pakai bereu teli dah kamu ngang kereta ke sur hakane ngin yang teli baik ngin orang pak nak kebentak jong keri pakai bereu teli hamtam dia kerai madan kerjan wan hapo jan kisno mujungi kamar kande ka marten kande ka project ka ba wan hapo hante hapo sino malwai kade ka ba tangsi kilo na kilometer na po kisno mujungi tegum tangi sutu kum ki pai ba ng susunong na kande ka marten ka wan hapo kisno ka jongi ni kum ki pai ba ng susunong isyam ka jing ha kisni ka bansawan amar itip ba kade ka marten kade ka ba kinuanra nabar ka sinong ngejungi kinuanra kinontrei kiba da kidkhar tikumta ni shifting ba yolase kane ka project kanwan hangte kan sem jing yak sinong ngejungi ngade thuru ba ka jingelang hangte hapo sinong malwai jungi menin resmi larai ru ba wat ya ka agreement keba urba sinong bat kit khot jongu kilai sain ru lai rai do pai ba un weng do ha apo ka siteo na artayo kata ka de ka sur jong pai ba na ka sinong malwai tangi ta ki kitin ke bak jat khubulai sibun khubulai sejarno hagaba hidon kilen khatre ki badon hagate ke jaka lada kate ka project kandon ka umbam umdi ka bangi judi hagapor bangi de rap kanong ka bajabo bakhantam kal ka bangi ring simru kanong ka bajago te kumta na kalyang jungi hinong susnong jong gasnong mawai ni kerpat jur ya ka sorkar lengba ni kikor kibor ka babhin yot nyaw hane ka por ya ka babhin wang no ya kate ka project ka babhin ka bala tibu gon ra kate ka jaka kenang ba kanong bu jing ya kinong susnong jong gasnong mawai tani ne kikentin kulesh gon Rekam, ketujuh sekali sekat sedap, berkecindap juga adalah hafsat, kan satu kepenrah lut sekiwa, kan salam menggalak mengkrak, ketua wak mengkrak kepada sor silom, tegim kuah berlam muta. Dan kumagahong mene, iwan sene tang kata kami kedau golong, bagin persyak, sywa ba kandir kepon. Kisah sisir nga kepal kata kecing sungguh ya kene kesur pajba jom karan medan balakot subha balakot ban kersyandam ban kersya ya kene kecingwan jom kemarten ha keri keraji Malay jengi di baba ibagi khati baidon rekat hangne ban senran
na kata jongi peba nang snong jagarai ki bangat hakan ka apot sat singi ni ai hai iya jingkin bakir yang mungkin nang yoi kamer kap koi bakhya to nang senran baba nang ne sakman namar kane yelo se kalau tak jing sedang na kata kan ka kam begini ya sakmat bat kepala keren no semula badai nak seng HYC yong ba ni kermen bakane ka sur cing peba ni sapoi sekata thong jong jing job ka jing job jing kalong bak sarkar ka dai pendam no ya katai project bat kembala keren menero urbas napo mulai ba nak senang melari kalau pemi ka sur ba urbas senang ka dai konsel no ya katai ka NOC kepala Aisyah utai agent tinggi scam bakane ka sur menta kadai ka sur ka ban sapoi bang sak tendong skor di ka sarkar MDA bat sa chief minister bat sa minister jika muda bawa dia bentip sai ba menta ka sing kadai ka sing ka baar ni persya bat lada ki kwa bangi ni sub insan ba ka timun ting perkat ni kan kunno subha lengba kan ka sur ka menta ka sing penkon ya kan project bat pentim no sang ni pa ba lengba ki media baya ka project kepala tumuharan no kerdem sedang mulai la pensel no Layo kasi penting benin na kalian jompi so pai ba ba ko ni city ba ka city ko ba ai ni secretary pada sen secretary jom ka dem ba ni don ka ang ni ka singi ba pi but asongo e le kasi penting ko jompi ba ka jing khot jing wer jompi ya ba ni don ka kawan hang kung may beli jompi ban snap ya so jompi ban snap e so jompi ha ko be de ba kali ko project ko ba kaso ka ta tumu ba bu har ni ka dong ka thai ni jompi ko ba ni to epi kum ki polo por jor ba hi asam ba tham tam e iko ya jar ko mo ko sun si jompi ko mo e me de ko constituency har ko ni ka singi ko mo ta ba yen kum ne nampak dia buat email isi dan yang ke sorkar harga bede bagi ke projek pun kerja penting lani pun kerja slot lani aku perlu ke bagi sorkar kamu bermanfaat pun ketat projek hangi harus menang dengan sah harga umum buat harga jiwam syai boleh ini ke projek kerja sini harus kita kai kerja jomno upon strong jomlo uban kata but unta terte igini nilai ki kendon ko abu halade but kabangala perso ha kanhon ko bani kindu chara baik ni ki kendon na sa pau sarkar amar ba nima banchule ekano ko kam klem da sungfu shai kumno kan kata ekalo we jo strong ki tha ya ga jing ksa ba jing persya ekano ko project Karena kampung ini suatu syarab dan rugi kongi ketemu raswa. Negara dasar gugu engi gugi nongi kemat roh hago umlum. Te umlum i pensyai fi, ane umlum i nongi fi sepang projek. Te kadi ka jika lang kong tarasni kalau nonton slow ha, ya ki jibo ti nam bi fi, ya ki jim persyai na fi. Berkham tam bantu suatu. Ya di jumlah jiman jo kita ki lum ki ba satu kali kita berkali kali pelu, bagi menteri sorkar, buat apa lupa kata projek kan kita ekor bangun di. Berkan palat iutan langsung kampat deh, nilai ni don baik orang koi bah hak bedi, nak kata bahak kami cuma koi bah, kata apa bersyarat. Menta ka degasngi ba ka jila baro ka we ka lekmen bat rakhe ya ka jubilee ksia jong ka jingdap sanpus nem nadu balayo ya ka jila Hawes Khasi Hills lapnlong ya ka jing rakhe haplau jong ka office u deputy commissioner ha ka balawan mane shimbenta da kirang bachnong ki he sarkar kinong elam jong ki seng bhalang bat kiwe lapnia ya ka jing rakhe da uba pd sangma deputy commissioner ka West Khasi Hills district. The main celebration is being organized at Shillong, and we will be joining online at 11. We are very glad to have with us our SP, other district officers joining this program online.
on behalf of the district administration and on behalf of all of us, I would like to extend all the district officers to this online program of the celebration of our Golden Jubilee of our statehood. We also have with us the Saunders, the headmen, the secretaries, and other community leaders from Nongstoin area. We are very glad that they are joining us in this online program. And on behalf of the district administration, I would like to extend a very warm welcome to all the community leaders, the Saunders, the headmen, and the local leaders of Nongstoin area. We have also with us the members from the NGOs and also other distinguished invitees joining us in the celebration of the Golden Jubilee of our statehood. As we all know, on the 2nd of April 1970, our state, an autonomous state of Meghalaya was created by Assam Reorganization Act 1969. Then the Parliament passed the Northeastern Reorganization Act, which 1971, which conferred full-fledged statehood to Meghalaya. Professor Gigi Swell, SDD Nichols Roy, B.B. Lungdo, Pierre Kandia, J.D. Portman, and even Hopingstone Lungdo, and others who have contributed towards achieving this statehood. And today, as we remember these valiant souls, we should also imbibe the spirits and also we should rededicate ourselves to the service of the state. Ni naga liang to waktu belakang Neutral Integrated Territorial Organization yang Jawa area dan agak jenis nak tilang mo sorkar Meghalaya ini jenis kereta sampah senam nani ka Golden Jubilee one le ya surprise checking po Jawa town the chairman wa em ki office ki wa le kala wa cha yung jenis kereta sampah senam July ini the one ini the inspection ini the surprise checking the pak kang the ibin le kalau te kelas T yang ini tetap olasan house nama tu tangwa milen atau apa pulsang ki kampuran ki kamjam nang bon mahal di mana the kata le katakan kejinya di yang di Longswar ini kiri le yo yang hill state yang ini tekan kamu ya di kalau perang di le yo bon identity jadi kenapa bahas sorry kenapa desain sorry kamu kiri ya di dan next kamu ini sekemat lah hewan jiwa di sini jiwa engkang dua apa state bahwa engkang di sini kaya berkawat ini wan yang nikmat yang state yang ini dengan sekarang bahwa kiwi na itu tilang di nang yo ini yang bahaya kan state yang ini rute lagi Lisbon dari yang saya ikut bego ya kalau dulu yang Neutral hukum api Meghalaya wat unjuk di win di jet blue dua yang kota state yang ini Meghalaya Lisbon. All Meghalaya Karbi Association AMKA kumbajule man la usnem kala penlong biang ya kejing ya kendu ulang ba arsngi jongki pat Karbi
kabadai ru ka sinjam basau punyau kabala tip kum ka 47 annual conference kabala penlong ha ka shinong saliang kabahap hajirang constituency ha kabala sakhi ba kipai karbi na ki jaka baper jong ka jila kila poi ha ka tege sngi ka jing kendo lang ka jing temu jong ka te ka jing kendo lang ba shi sen chi snem jong ki jai ban riu karbi kabala sedang nadu ka khat khandai terik bat penkut no ha ka arpo terik kala long ba kipai karbi ha ka jila kindon ka jinge dei ka bajan ka jinge e bat ka jinge teli parajai ban riu laki don ha ka no ka jaka wat sabar jelaru kalong ru ban penim bat penek pensa ru ya kiriti dusto tenrai balabu nadu men barim bakum ka jai ban riu karbi kimri ban kilet ne bakin pendu pendam no namar ha ka te ka sngi layo ban pen i ya kijing shat kijing ruai tenrai bat kum ju ru kijan ban pen i ya kijing ru spa ajung ka culture bat ka dusto tenrai lawan manishim benta ha ka te ka sngi da uba sostena sotun MLA ka jirang kum ukong san ha ka jinga don lang jong uba Meryl Bonds MLA nongpo kum usambut kongsan ba Victor Rani MDC ka jirang ba Balajit Ran MDC ka nongpo pa MH walang CM jong ka himajirang kinong yelam ka AMKA bakin tup ya uba HS Engleng Senior Advisor Robert John Ronghang President ba Albinus Timong Bistokan Timong bat kiwe shushu ha ke tegisgi na kalyang jong ka AMKA kalabo ru ya ka dorkha sakamat UMLA ha ka baidei bat karoi ka par khamtam kishnong jong ki pai karbi nadu kisurok ki jaka sumar ka boarding electric hakashnong saliang kabakil shushong dum menta labon snem nama kajing snew jong u transformer kajing don kam ya ka karbi cultural hall bat kumju ru ban kintew ya ka kam thain kumba ki pai karbi kidei ki buju smart ha ka kam thain kamwet benta bat ka amka ha ki por piulade kila juyo kali sendran ha ki babun ki benta nadu ka por kabai mahe doktor jadi lapang ilong UMA jong po Wajudan hasenda jumpi hari itu por. Laju sakhi bandia bur bagi hari program kita prepare hari conference kita prepare ban sakhi ya jadi ye kedua lang ke jumpi. Bat ka bapen ditenak kalau bakat badan mi disni kajing persang ke jumpi ban penyeteli kat kum ka keynote address ban penitli yang diperlok karbi kibadan apa ganjala Meghalaya kalong kabiyo bensim bat kalong gawe tenan bani ban pedeng jumpi yang la ban penlong ya kani jadi tunduk lasai gede kasni ka bakrapang kum ganjala ga jogi bagin rakhe ya gede gap sanpo snem jong ganjala Meghalaya nadu bagilayo ega jela ga pura ada poi dari Januari terkendai Spanyol kuat. Ki dan Shibun ki bal IT alade ki volunteer ki bani kun panio ya gajela ka bapura agak tin thareng ki khat ka hill state ka tu por. Kinong ni kun na tu por ki volunteers ki babun. Bat latif ki kum kata ka group jong kita ki volunteers ki khat kata ka NVDA non violence direct action. Ketika grup kepala dah kau perkat ada tu kepor. But kadi gajing perta gajing ki. But on we want hill state, no rest. Kalau ulong, but kalau sukumen galong. Pada pedeng jong kini ki kau perkat. Ki baladan ke benta ke bakrau. Ban penio ya gejela ke bapura. Masusarong agane kapor ban yesu yepi ban hiu hijit ya kata bana ki forlok karbi ki dong firu ki ladon volunteers ki ladon ke benta ban yakun ban ya demonstrate ban ya ra igilama ban ya ra igi plakat ban dawan ki ladon ru ki mala syakim katu ka ni ko basamut lana ngambakala katu beliau lintir Keteng ini ti malu mala ko mala abantip ini jai ko thang taro bomdan shoot dan Valerian hing timung dan batobani timung di bomdan shoot bat beranggan untuk mentai bala kam yang bat sikau timung bat joy taro bat kiwe kirandon sibun kibaladon ga benda am kini gidi tangkat tu kat ni ki balalong hakmat ke na ga benda bani kun bani yo ya ga jella ka bapu
Apo Meghalaya idon kumba lai popra hajar ngut ki karbi ki ba imbasa hapo jong kane ka Meghalaya state jungi. But dei bandon ke jung sotu ka batikna ba ki karbi ki ba syong basa hangni kim dei ki ba wan napo karbi anglong. Ki ba bun ki briu ke sotu bakla. Ki wan dei napo karbi anglong ki wan satil seni ki wan kam jaka ki pelong trashnong kedon kita ke jing sio. Let's say lagi seng balang lani ki wei ki seng lani ki nong sensa ro ki la bandon ita jing sio. Henry itu ki nong sensa ki ba la rim ki ba la temen ki ba la rong ba ki tip ye kata ki karbi ni ki dei ki ba syong basa ki ba mi nang ni kum bolong ki khasi kum ki bolong ki boy ki war ki musai ki basa hang ni ki dei kita originally ki dei ki briu ki badon po Meghalaya. But kini ki karbi aku abani tu ifi ba kim dei su kim don su kamon ban lek karbi long ban lek satil hakar biang long ke cakar ke padang heba way la ban song san 10 kilometer marway cakar karbi ula ban lek sata ula ban kap 100 kilometer marway Henry M ni kum ka angka ni kwa iki bakin song kin sa kin ni hang ni bangin ya roy lang yin pen kiu lang ya ka im lang sa lang ban kin tiu hakil yang baro gede kita ke jing temu namar ba ni born and brought up ni kha ni yap hang ni im hang ni long gi try but phila ban lam ru gi karbi ju khamdon koi ki ba yele persha ya ka rai ya ka hima ya ki nong sensar ya ki nong yalam ki nong mi khamat jungi ki dei ki ba ju ya trailang cooperation ki don kita kemensim ngai ngai phim ngai kata kusong api and ring yaitu the reality bagi karbi ni ki judan kata ka mensim hangno bagi kidon kilong ki sontrai itu jaka ki burom ya ki nong sensa ki burom ya ki nong yalam kon porno sama ki judan benta but iba ripple kan dia Minister jong union judan benta ui ingi sultanat kila lekno Henry ka mensim jing i jongki ka yaisa batni i chief minister bodon borom jungi isa ike molong kidan batni ilong hajan nama kata Uneusa Konrad sama chief minister bodon borom jungi ro don batni don ke jingi karpang ini kumi karbi isa jadi rembai bolong lokal MLA jongpi chief minister bodon borom jungi ki ini nama kata kinong mikmat bi bodon borom ngakwa ba phi pinsim ni kata lada phi kwa banlong sisa kinong yalam lada ngidon ki banlong yalam ki bolong bon saiden they never success takuwi kabar saja namar kini kibarim balik sukses namar bakidon kemensim kebayar kebaik kimde kebaperkat narrow minded dia namar kata kadau hagani kepor ngakwa ban express lani ban pingi ban yalam ya kata kum kinong yalam kiwabut kinsim ya kenoksa jong kita kepala yalam umama temakan hi ke India kalong kumni namar ngisim yung Mahatma Gandhi is the father of a nation. Kum kajing ay mensim ya kajing trishtom berkajing bom alat jongki. Banyala kemen lem kum ki weipat. Kahanyo trep Youth Council modat berki unit. Hakasngi palai kalapan long ke program ka bakerpang nakamata kilong kemi berki samla. Ki baju im sngi ban sajan nong ha syeng iar kabadon ha modat berki. Takaba ailat deki ban hashimenta hak jing ekop di Nakalyang kinong sajan nong kiladap berkajing semua kemen barai kublai kerpang ya ke HYC ke belakang mau lem yaki wala kidai tang kinong sajan nong. Kila shimenta shirhamru takakmat ke bapu samerki hakajing ekop di bakaseng kala penlong. Hadin kane kaseng kala samru iki kusnam nong job bakan tub ikabawan balai baar berbanding kong. Kaseng kala samru daki jain tap mo syakine ki prap san ngut kinong sajan nong.
Hakani kasngi ladan langru badan bokelang karling do ubreu presiden kamolai circle batop has yang pliang ubreu advisor kamau baki unit bat kiwe. Nah. Kami untuk kelas ini. Kanopi. Baiklah, kabar bagus. Belum lagi. Kalah. Keteng na ito. Banyak. Susi ya susi ni. Oh, tambah lagi pun. Nanya mengira bang. Kendai di WA ni. Kendai susi. Ale dijual. Kendai. Kendai kemudian semua dah benar. Okey. Okey, dia orang dulu. Akulah, ini dikira bahulah. Berminatnya ke porti, penyekah kelas. Jai.
suki ni bakal tambah lagi buat. Tadi suki. Tadi berapa kali? That's not my way, though. Nggak chance bet sama Fisya kok ya banyak. Lampu. Lesi one of he kum kikmi kiparo akwai nyar hiyo yang waktu bukan dikasih lesi kalau gua kasih penikon try opini dan di competition beri pakai benda tendai si nangai kembali kerpang ya kamu ada begini nama pohon ada juga kerpang di pelong di bawah ini dia pun banyak susunan nama balik si baru siliur telang perem sunrai le shiem bandurut petang buku berpendap ijan kalau ijan le thai no shiem la ne le ai no shi ti mon ai jan ti on yo yang kebetulan kanong ski heremda ski le se kalau nggak ski saja ke mau ti morbalai le yo panir pi le yo panir kenan naro kalau kilan ya gaji shimta ke ba bo samthi ke jompi lagi ya ketua jingnya kontes mo nah nomor ba shobat sandi om nomor ba wajib sibir penom tam ya real kelas nomor ba ke first tahun di dan alai kelas sudah mo alai kelas kerangi ipde bakat padang kenan saat di sila beton nak showship kinong ipon bat kita kinong ipon ro ndai bersyukur untuk ring lapun kre envelope ila don kami ajang di nagaliang kejonga kum no ilam asu apa ong ke pi kum kidong kumi kami kumi kacat beri kejongi pengigem ini kita pun kia ong pa idon hakata kajuk lani kataga unemployed kepala tak shibun ya kiyeng sem kejongi sakma alut
ikun kentai sakmalot isamwa kirang haki disniu di balai pujat jong rik pakai don si lada tak ngobrom ki kila imakiano isamwa lani kilong kwi kentai la persang matim bania dak lenti kapakemriang isamwa lo kila ngok no haki jingdi bat haki disniu di balai pujat retang ngoi ni fa panoi ti kum kilong kwi Om tangka kamu hikai, kaba boro-boro mas ji om bat kamu hikai kamu dan boro. Nah ngaon, enu ke kam kawan fitrai. Lalu bisa jangan ni, iklim tiar lakukan, fitrai misteri, fitrai poling ha, lada fitri yang nunggu nongtau, kata boro kadai ke kam kamu dan boro. Di besikam, kata joki. Jasuilin walampi bidalin timyong job balarin dan maulin Bilo dali ng mulay. Nila pulim R2R club. Tukum ila poisya ka bukut jong ka kubor, sa sisin pat, kublay shibon ya pibaro, tak lah haduk begini sembiang kublay shibon.